Kada decembra 1806. godine Beogradskom ravnicom odjeknu prvi pucnji, prvo što će beogradski Bošnjaci pomisliti bilo je da muslimanska vojska obilježava najveći islamski praznik, Bajram. Pucnjava nije prestajala, a nadu da se radi o slavlju zamijenit će vijest kako je sa druge strane Beogradske tvrđave utaborena vojska od 25.000 srpskih ustanika. Umjesto početka obilježavanja Bajrama otpočet će borbe za spašavanje golih života beogradskih Bošnjaka, koje će potrajati sve do januara 1807. godine. Ali recimo, znamo da je nakon Karađorđevog ulaska u Beograd, prva stvar što su ustanici radili je protjerivati sve one koji nisu bili Srbi, a to znači gotovo svi, jer u Beogradu i nije bilo Srba. Bilo je velikih zajednica Židova, Armenaca i dakako domorodnih muslimana. Oni su svi manje više izbacivani iz tih gradova koji su u tipično otomansko vrijeme bili više konfesionalni. I taj proces se jednostavno slijedi u kontinuitetu. Idite u Atenu, vidjet ćete u onom najstarijem dijelu plaka džamije koji više nemaju minarete, koji se koriste kao muzeji za, šta ja znam, folklor i tako dalje. Jednostavno, svaki trag jednog postojanja je promijenjen. I to je dio te ideologizacije vezano uz Balkansku revoluciju gdje se stvaraju nacionalno homogene države. U trenutku pada Beograda, ovaj grad imao je potpuno islamski izgled sa preko 200 džamija, mešćida, hamama i drugih islamskih građevina. Islamska suština Beograda bila je toliko izražajna da je ovaj grad u jednom trenutku promijenio svoje ime u Dar ul Džihad, odnosno kuća Svetog rata, što se u današnjoj historiji Beograda gotovo i ne pominje. Kad dođe do promjene, do oslobođenja tih hrišćanskih delova koji shvataju Tursko je nešto nazadno, to je nešto što nas je vraćalo natrag, oni razmišljaju, ako ćemo mi da otklonimo te simbole osmanskog doba, osmanske arhitekture, mi ćemo u trenutku postati deo Europe, znači uživat ćemo sve što ta Europa u našim očima simboliše. Pa su počeli svuda prvo da ruše minarete, džamije. Po mnogim balkanskim gradovima srušili su čak hamame i parkove koji su pravili muslimani. Čak toliko daleko je to išlo. A ja mislim da je baš najdalje išao taj proces u Beogradu, gdje je zaboravljeno čak i ime grada koji je imao za vreme osmanskog doba. 5 stoljeća ranije, ali i danas, najstarija građevina u Beogradu jeste čuvena Bajrakli džamija, kameni svjedok muslimanskog Beograda, čija je prošlost izbrisana eksplozivom. Tako se put ka kristijanizaciji Srbije
kretao kroz uništavanje Bošnjaka i njihovog kulturno-vjerskog nasljeđa, na čijim su zgarištima građeni temelji isključivo pravoslavne Srbije. Gdje se sada nalazi crkva Svetog Marka, tu je isto bila džamija. Pored skupštine je bila Batal džamija, za koju se govori da je to bila jedna najlepša džamija u Beogradu. Bila je kitnjasta i lepa, imala je malo baroknog tog stila, imala je 2 minareta, ali su ona bila polomljena. Tako da je naša Batal džamija, koja je bila baš pored Narodne skupštine, šta se dešava? Imate parlament, ali nemate crkvu pored toga, nego imate džamiju. I onda to ne stoji. Nakon višemjesečnih zločina nad Bošnjacima Beograda, Karađorđevi ustanici će 1807. godine nastaviti svoj pohod ponovnim napadom na Užice. Kako je to bio jedan od najislamskih gradova tadašnje Srbije, tako je žestina napada srpskih ustanika na njega bila sa najmanjom mogućom mjerom milosti prema bošnjačkim stanovnicima. A onda je Karađorđe 1807. godine došao sa 7-8 hiljada vojnika. Ovdje okolili su Užice. U aprilu su uspjeli da zauzmu grad, ali tvrđava ostala i dalje. Oni su se očajnički branili, Turci. Tako da je zbog velike gladi koja je vladala u tvrđavi, jer veliki broj stanovnika se sklonio u tvrđavu. Čak ima jedan opis da se maltene Turci, žene i deca maltene kačili po Užičkoj tvrđavi, jer nije moglo sve stati u tvrđavu. Čak su počeli i konje da jedu i na kraju su bili primorani da se predaju Turci. Nakon Beograda i Užica, Karađorđevi ustanici nastavit će svoj pohod ka Novopazarskom Sandžaku, gdje su u maju 1809. godine izvršili novi zločin, ubivši 2500 Bošnjaka Sjeničkog kraja. Nakon Sjenice, srpski ustanici zapalit će Novi Pazar, čiji će se veliki dio stanovništva naći uklješten u današnjoj ulici Oslobođenja. Upravo na ovom mjestu Karađorđevi ustanici počinit će stravičan zločin nad Bošnjacima Novog Pazara, nakon kojeg će ovom ulicom doslovno poteći potok krvi. Dakle, Sandžak je oblast koja je u bukvalnom prevozu znači zastava i takvi Sandžaka u Osmanskom carstvu bilo je na stotine. Sad vi vjerojatno postavljate pitanje, ako je bilo na stotine, zašto je samo ovaj zadržao to ime i zašto je samo ovaj danas toliko prepoznatljiv po tom imenu? Pa upravo zato što je posljednji i nestao kao dio tog Osmanskog carstva. Dakle, i u tom posljednjem stadijumu desili su se neki istorijski procesi koji su dodatno sve ovo zakomplikovali. Dakle, to je proces nastanka nacionalnih država, proces otreživanja ili samotreživanja naroda i u tom smislu su sada Bošnjaci tog prostora poslali jež u stomaku novih nacionalnih država. Kada ste vi u jež u stomaku novih nacionalnih država, postoje samo 2 metoda. Jedan je hirurški, da ga ostranite, i drugi je naravno da ga trpite. 9-godišnje etničko čišćenje Bošnjaka Beograda, Užica, Novog Pazara, Smedereva, Sjenice i Šapca prepolovit će muslimansko stanovništvo Smederevskog Sandžaka. Tek u jesen 1813. godine osmanska vojska pokrenula je pohod za gušenje srpskog ustanka, koji će do oktobra iste godine biti potpuno razbijen Karađorđevim porazom, a potom i bijegom u Austriju. Aprila 1815. godine na čelo srpske politike i njihovog drugog ustanka doći će formalno nepismen, ali suštinski možda i najvažniji srpski vladar u njihovoj historiji. Miloš Obrenović je defekt nepoznavanja pisma kompenzovao izrazitom vještinom pregovaranja i trgovine, kako sa svojim prijateljima, tako sa neprijateljima nekoliko puta više. Pa Miloš Obrenović je jedan od najmudrijih srpskih vladara. Ja mislim da mi mudrijega, pragmatičnijega do Tita nismo imali.
Kad kažem Tita, on jeste bio i srpski, i hrvatski, i bošnjački, i tako dalje, ali vreme pokazuje da je bio izvanredan političar i veliki državnik. Tokom drugog srpskog ustanka Obrenović je tiho uklanjao Bošnjake Smederevskog Sandžaka i izbjegavao velike zločine, kako na sebe ne bi navukao bijes osmanske vojske. Obrenovićev ustanak trajao je onoliko dugo koliko je srpskom vladaru bilo potrebno da sastavi spisak zahtjeva za koje je vjerovao da mu ih novi vezir Smederevskog Sandžaka neće odbiti. Kada se oktobra 1815. Marašli Ali Paša sastane sa Obrenovićem, zaključit će usmeni sporazum o okončanju drugog srpskog ustanka, koji će dugoročno imati pogubnije efekte za Bošnjake nego li svi Karađorđevi zločini. Tako je, pa on sa Marašlijom, kad se prvi put sreo, kad mu je došao na poklonjenje i tako dalje, on se prvo raspitao za finansijsko stanje Marašlijino i, boga mi, budžet bio prilično tanjio. I onda mu Marašlija, on hoće da mu poljubi ruku, Marašliji, a Marašlija kaže, tebi ne pružam ruku, jer tvoja ruka me ranila u drugom srpskom ustanku ili u prvom, u nekom boju. A Miloš za kese sa dukatima kaže, čestiti Pašo, ova ruka ranila, ova ruka ujela, ova ruka će i da pozlati. Jeste tačno. Od nesrećne Srbije, korak po korak, nahiju po nahiju, on je praktično doveo Srbiju do nezavisnosti. Taj formalni suverenitet Porte koji se zadržao do Berlinskog kongresa je bio samo formalni, a praktično od pada Beograda, od momenta kada je Ali Riza 1867. na Kalemegdanu uz muziku, uz ceremoniju, bilo je to neko vreme i morala i nekakvog dostojanstva, predao ključeve knezu Mihajlu, Srbija je bila praktično nezavisna država. Srbijansku nezavisnost dodatno će utvrditi sporazum Osmanskog i Ruskog carstva u Jedrenama 1829. godine, kojim je srpskoj vlasti predato dodatnih 6 nahija osvojenih za vrijeme prvog srpskog ustanka. Tako će, umjesto povratka u gradove iz kojih su Bošnjaci prognani tokom prvog i drugog srpskog ustanka, odredbe Jedrenskog mira legalizovati rezultate etničkog čišćenja Smederevskog Sandžaka. Spletom okolnosti i uticajem ruske politike stvorit će se preduslovi da Srbija u vrijeme Miloša Obrenovića ostvari određenu autonomnost u vidu te kneževine Srbije koja je bila neki prvi iskorak ka rastakanju tog osmanskog državotvornog tkiva na prostoru Rumelijskog ejalita i na prostoru Balkana. Zanimljiva je iz tog razloga politika koju je vodio Miloš Obrenović prema bosanskom ejalitu. Ona je mudra i lukava i podla, ali veoma interesna u smislu, potpuno interesna za srpski nacionalni interes. Ali mišljenja historičara idu u smjeru da nije postojala podrška kakva je postojala od Rusije. Vjerovatno ostvarenje takvih ciljeva Srba ne bi imala takav konačan rezultat. Završni pečat pravoslavizacije Smederevskog Sandžaka dat će niko drugi do osmanski sultan Mahmud II. Njegovim hatišerifom iz 1830. godine dozvoljeno je Milošu Obrenoviću da iseli svo muslimansko seosko stanovništvo Smederevskog Sandžaka.
Tako je od kraja drugog srpskog ustanka formirano 618 novih pravoslavnih sela u Smederevskom Sandžaku, čime je iseljavanjem jednih i naseljavanjem drugih promijenjeno vjersko i nacionalno lice Srbije. Srbija i Turska dugome razdoblju, od sredine 19. stoljeća, nisu neprijatelji onako kako su neprijatelji velikosrpski nacionalisti, velikosrpski prema Bosni. Od stjecanja državnog suvereniteta nakon Berlinskog kongresa, Srbija i Turska nemaju političke probleme. Oni se politički dogovaraju. Oni su politički saveznici. Prema tome, a mi smo toj ideji, velikosrpskoj ideji, mi smo neprijatelji. Prema tome, svi oblici djelovanja ili posticanja turske politike prema Bosni, kojim se mi onemogućujemo u političkoj emancipaciji, to je interes Srbije. Nakon stradanja Bošnjaka u Smederevskom Sandžaku, strah da bi ejalet Bosna mogla zadesiti ista sudbina, natjerat će bosanske kapetane da decembra 1830. formiraju pokret za autonomiju Bosne. Bila je to politička distanca od posrnulog Osmanskog carstva, bijeg od njihovih poraza, koji su najčešće prelamani na štetu Bošnjaka u Bosni i Smederevskom Sandžaku. Februara 1831. godine na zasjedanju u Tuzli bosanski kapetani donijet će osnovne smjernice pokreta za autonomiju Bosne i izabrati Husein kapetana Gradaščevića za njihovog vođu. Vođe koji su činili jezgru tog pokreta sastalo se 1830. godine u Tuzli i tamo izabran za vođu Husein bek Gradaščević i uglavnom taj pokret je doveo do toga da je otvoreno Bosna stupila u ratne sukobe sa sultanom, to je sa Turskom. Bilo je nekoliko bitaka, ali treba reći u tome da je taj pokret objedinio kompletno sav narod. Kad je Husein dizao pokret, on je uzeo pokret i pravoslavce, i katolike, i muslimane. Tad nije bilo nacionalnosti, svi su bili Bošnjaci, i katolici, i pravoslavci za vrijeme Husein kapetana. I izjednačio sa pravima svih muslimana. Za razliku od prvog srpskog ustanka, kada je svjesno ili ne zakasnila sa reakcijom cijelih 9 godina, osmanska vojska će na pohod gušenja pokreta za autonomiju Bosne krenuti odmah. Sudar dvije vojske dogodit će se 18. jula 1831. godine u mjestu Štimje na Kosovu, gdje će bosanska vojska do nogu potući Osmanlije. Mislim da je sama ta bitka na Kosovu polju je bila vrlo zanimljiva i bila je na neki način, koliko se zna, postoji neki opisi te bitke, bila je vođena od strane Gradaševića, rekao bih, vrlo vojnički, profesionalno. On je imao manju vojsku nego veliki vezir, ali je primijenio jednu taktiku koja je na kraju rezultirala njegovom pobjedom. On je njegov jedan prijatelj, mislim da je to Ali Paša Fidahić, je se upustio u okršaj i onda je počeo da se povlači na taj način, zapravo privlačio glavninu osmanske vojske sa konjicom i tako dalje i uvukaju u dubinu bosanske vojske. Osmanlije su mislili da ovi ludi Bosanci gube i oni se zapravo povlače i u tom trenutku kad je Fidahić uvukao veliki dio osmanske vojske u sredinu, Gradaščevićeva vojska je sa strana to napala i jednostavno odnijela jednu pobjedu koja je, evo, sa tog nekog vojničkog stanovišta i taktike koja je primijenjena u toj bitci bila doista fantastična. Nakon pobjede, pokret za autonomiju Bosne uputit će porti zahtjev u kojem su i dalje, priznajući sultanovu vlast, zatražili da se za bosanskog vezira imenuje Husein kapetan Gradaščević. Čekajući pomoć, poraženi, ali i lukavi osmanski vezir Mehmed Rešid Paša obećat će bosanskim kapetanima da će svi njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Tako će se, umjesto da sačekaju Gradaščevićevo imenovanje, avgusta 1831. godine bosanska vojska naivno povući sa Kosova i krenuti put Sarajeva. Dakle, nakon što je on izvančno proglašen u septembru mjesecu bosanskim vezirom,
došao je taj ferman u kojem se Gradašević proglašava razbojnikom, odmetnikom, dakle neprijateljem Osmanskog carstva. I to je nagnalo Osmansko carstvo da sad prikupi puno veću vojsku i oni su već u jesen 1931. godine krenuli prema Bosni. Iz nekoliko pravaca su išli. 16. marta 1832. godine velika osmanska vojska sastavljena od 50.000 nizama i bašibozuka krenula je da uguši autonomiju Bosne. Prve bitke odigraće se u Prijepolju i Sjenici, gdje je sultanova vojska uz podršku srpskog kneza Miloša Obrenovića odnijela pobjedu, produžujući prema epicentru Bosne. ...40.000 bosanskih i osmanskih vojnika susretće se na domak Sarajeva gdje se odigrala odlučujuća bitka koja je odredila sudbinu pokreta za autonomiju Bosne. Na ovom mjestu bosanska vojska razbit će osmanske redove i naći se na domak historije kada su im mučki i iza leđa prišli hercegovački begovi. I upravo kada se turska vojska već počela bježati, povlačiti, desio se slučaj koji je bio sudbonosan za taj pokret, da nije uspio pokret za autonomiju Bosne, za osamostaljenje, a to je da su takozvani hercegovački ajani, naime hercegovačke vođe Bošnjaka, među njima posebno Ali Paša Rezanbegović, Smajlaga Čengić, Resul Begović i drugi ajani, dakle vođe vojne. Oni su u tim događajima, nažalost, stali na stranu sultana. I tokom te bitke, prvo što nisu do tada uopće pomagali, nek su radili protiv, u toj presudnoj trećoj bitci ispred Sarajeva na stupu, kada je bosanska vojska već odnijela pobjedu, turska, ponavljam, počela se povlačiti, bježati, ova dođe vojska iza leđa, zapala, udari i na izborenu bosansku subraću svoju, tako da je to bio nastao preokret i tu je turska vojska pobjedila, ušla je u Sarajevo i samim tim činom taj pokret za samostalnost, za autonomiju je ugašen. S druge strane, sami Bošnjaci objektivno posle propasti pokreta Husein kapitana Gradaščevića, koji je bio apsolutno jedan protonacionalni i protodržavni pokret, sukladan tadašnjim pokretima u Evropi s ciljanim za uspostavu nacionalne države. Posle propasti tog pokreta, posle njegovog sloma vojnog i političkog od strane Osmanlija, Bošnjaci ulaze zapravo u jednu situaciju, u jednu poziciju ponornice. Oni zapravo poniru sa te povijesne scene i tek na površinu, po mom mišljenju, izlaze tek sa krajem komunizma. Za vrijeme Osmanskog carstva Bosna i Bošnjaci ostali su bez države, vjerske autonomije i više od polovine stanovništva koje je stradalo i raseljeno tokom osmanskih pobjeda i poraza. S druge strane, osnivanjem Pećke patrijaršije, odnosno Kneževine Srbije, Srbi su od Osmanlija dobili punu državnu i vjersku samostalnost. Bio je to najbolji dokaz dugotrajnog prijateljstva čija suprotnost danas postoji samo u mitomaniji.